Yes na deka sine nwa yelo kidi mukeru nudo no Keda nwa toto nese dupo keso maklu angale ukadekis na kogweri soroti edakunete woro airia mangora lo sita dekis Aimat Ekia lo apotu Keda Ikiliok kech amo kolat stel akwiro ngesi marunita deka na isuku kaisen Kope nwi kopa sinoi arai mam aberu Keda Ikiliok imiskito sachoreta nwa dekis Nara irona pumina dumu nebe are bunto da sema me papa eja information ete pero alimu kini toto do bana ne lo shonge sa alimu kini papure angina mame pero reka kinai amesi ki so ngesi sinyi ko ikitorbe joko lo ato ta ukunu na dekisi kedi kesi Ikiliok tetere wanyana reja utena toto elimo kina papa angale ne jata toto kedi ko kuda ne pepe. Sometimes idamina seja ikini papa apupo kinepune likana yengari ke kokuda ako ikatutu ejaino ke kutulese ejaino ke hepatitis ejaino ke syphilis so ade kasine ngukere upaskesi atemaze korasi kesi oponelo ayelo so don idumi nyobe aradu munido pete ara imame dumunta idope patana esinyu ko ikini kesi Keda mission ngara kinete kesi sala kinto sema kone kesi kapitunalo eluko kina ojasi Keda ina pakina to kan so apotunwa toto kweta seneri kia mokori aiti Bore ne kipito Ikiliok Aupa Keda kisangori chakisi mente na pangor agula na kimboro le kota dex kata le sima tenti kwani kedi chakisi kwa matosa pailondo kwa ne kurena ngisba upari ngokada beru na dekisi mina bonge area mun bobo Keda chena le mes paperi ngokinga eje slim eje UTI riboreni kopa otomayel dokwana ne mami sape lo seto Aimat Ekia Keda kisangorara ngarana kinotomo sawala idona beru eja una beru Keda tioni se mami tweni narakini ipwade kasine no ebeti kwa na inwa kuno aberu ekilokiti so ekoti dwe nguno omorata ikona amukian ngesa kiro no epoloko keja ngunda akwiro ngesi kia uniti bobebe enyala toi kope kwa ne midida koto mangoro nwa potio ade pari Ikiliok kwa na ine rao ni da heute kade kana malaria ito ikudio kapoti wanyu na I adwato tuno ino akuti ete tomo wala palo yari nepeta apotu se per kisino ato to akanyari konye wala palo biara dugo ngona la palo unye idomu ti kesato monaka nya ona de kasan malaria berine no ibore na yaunti malaria keito ikujuno ikapo ne surrounding ato sakipi pui sama ni sauta itebe yasiku anedo apolor ebune malaria ikiomnoi kotoma ochalo ikota elipino itonga okawanyi ne be jajo to morea papula kido ngolere diani gani no sakipi ati doloka boron kerole ma areja sa chikule no reka lalo dokulne kina lugani no sakipi wando binuka gnete sabo istegi o mame ne pota kipe gani kina laroko Kaluka TV East Rebecca Mongin Ebukugweri